ekireki kitrukweta World AIDS Day campaign yite itrukweta I know kati kiri kumanyisa ngo hati nyoni imanya status yanje kandi iwe ndijukolesa nka wave kwenda kuinspiring emyeto kubasa kwechebeza kumanya magara gabo kugemerire aba positive bakaza hamibazi kandi nangwa tukabasa no kubashomesa kitrukweta positive living ninga sho kubasa kutura nakako ka siriimu obwe turi contributinga a strategy yihanga yo kumaraho akakoko ka siriimu okuza kwika ahamyaka 20 hamwe na 30 so noreba ngo ejini campaign 20 kwatera hamwe na nihanga kana nebitongore binde bitari bya government n'abantu bona ukorebeka ngo tubabasa kugira twayongeraho akurwanisa akako ka siriimu omuyanga ry'etu Uganda. Okay. So numte kwa mwarinda chabanza chancha za kwika mbone kwija ha TV ninga yine ndije miringo yimitwire numukora wajango numushomesa abantu. How do you like reach out to them okubashomesa such that next time twahurire obundi tubase kwekunganya bintu bitari mwe na mwenke. Okay, enkora yiti turi kugira ngo ntwijabo kugira ngo ekineciro cya siriimu musiyona Twine tukora turukoresa emiringo etari yemwe nemwe tukoresa media mnonga maybe through our social platforms nangwana no Twine muna component pango ya advocacy ukubasa kureta binde bitongorere hamwe na government ha board kugishitwa akoraho kandi Twine na structures apart kuroma districts atana mukago mu yangariyona Twine abuturukweta peer educators ninga shi eminyeto etendekirwe ukubasa kushomesa abandi kugira ngo babase kuchanginga abagenzi babo ekigendero wabo enchi ntukora ati no kugira ngo eminyeto nekira kurukiriza munonga eminyeto bagenzi babo kandi wahikabe myaka ya haruguru kogaraka binte bikwati na sexual reproductive health eminyeto take opening up now so we train young people we empower them kugira ngo basegumana bahika bagenzi babo and then baba referring to nearby facilities kubasa kutunga obuhereza so tukugira ngo gishane bwe twatandika but we have been doing this and we are still doing it through the available means that we can reach out to young people. Okay. Nani nyenda ngo ijo bwoheruka aha okatoreka okumwine ibintu byanyu kumina kubitwaza ahabwa 16 days of activism. Nanyenda ngo turebe hatu mwahikankahi murugerenkahi ekimwakozireho nikiha onkecanisha bango okitugarukemu twaheza kuruga omubutumwa bw'abashubuzobo then nabwanyuma tubase okupushinga tukengero misho katfumire okache kuturagaruke atorece yibaruga meyibahika ekikozirweho na nikiba kugenderera gukora nkaba reach Hand Uganda na nabandi abakwataniise nabo katfumire yane hindra chimwe monshozi no mumpanga ni Manyisa TV West twakira gundo murundi ahabwa program niyemwe ya SISIIMUKA abajenyi bitu already twabakwanjurire okuruga mu reach Hand Uganda hamwe na okuruga mu UPDF turi aha kutera tochi mkwate nakakoko ka siriimu kandi abantu aba inamana gubatireho okubasa kugire cyabaho abo turi kugenderera cabanza cyo kwezo ku 12 okubasa okwijuka izoberyo eryakakoko ka siriimu monsiyona so nanahika owo mwami Emmanuel nacho ni ndeba nabahaba kwataniise nabo kandi obwahereruka akatugambira ngo ine barukuza kukora mbwenu bahikashi so Emmanuel ntakagiro wafandi banza standisiraho naho utworeke akabebare so itwe nkarucha Hand kandi kwataniise hamwe na ebinde bitongore ubundi gahanu nkaba ningira ngo tuje kwa Twine wiki yona yo kwereza obuhereza ombantu kandi turi kuzo mu community stars umwe na zumwe obwe turi bwita hamwe next turi kweta 16 days of activism abo kuba ejine huru yo kubasa kongera kushomesa akutwa kubasa kurwanisa emuhundano yo mumaka ningashi gender based violence okuchonda zana kwereka ngo actually researcher current nereka ngo ebichwe kankaga na munana bimnyito ryagati y'imyaka 15 baratunjireho okutuntuzubwa kandi noreba ngo abona bari mu myaka reproductive age abamwe maybe batuntuzubwa binenda abandi batunga maybe okurwananga namwe n'abashija babo ebintu byo muri nkokogwe kandi nangwa abaho nakakwateka hango akujanjara kwakakoko ka siriimu ahiguriyo muhonano go mumaka abundi kuba barire batarje omushija yogahwa agenda ushanga maybe yagenda yashwero ndijo mukazi ningo mwe ebintu byo muri nkokogwe so nico turi kugira ngo tubigitire hamwe tubase kutekaho okutambura
walk turi kumanyisa abantu kwakakooko ka siriimu kariho tugireho ibiganiro ningashi dialogues okutwa kubasa kumaraho imihondano yo mumaka hamwe no kucendeza okujanjara kwakakooko ka siriimu. So kwihebero 25 age campaign eza kuba ne running kandi tugize ngo 25 tandikiro muruti ayi turi kwija kuteka akasisira ko kushomesa okuhereza obuhereza hamwe no kumanyisa abantu nchumansa ngo nko buhereza oburumu kuchebera ko ka siriimu ebya family planning kansa yanyu nenda tushime ku bantu bukora activity eturabentuza then ebiro 28 ntija kuba twineho outreach omuri kempungu ejineshangwa omu charo wa Uganda kunkano botori ya muhando go kuza ibanda aho turombekere yirwaro it's a rich hand clinic kandi tujja kuba nteka activation ho turi kuza kutandika kandi twenda kuba ntuvigura obwire bwa hihi kunkandi tujja kutaho outreach kugira ngo abantu base kuba mbatungira obuhereza obwo muringo nkoko then omwabazi rwebero 28 ntujja kuzaho a university twenda kuba na university activations tugireho screening one of our movies chadra screening omu master wa campus kubasa kongera kushomesa abana bishwe most especially okuba kubasa kwerinda ebyo muringo nkoko then kuturamare ebiro 30 nubwo turi kwija kuba turi rather ebirabiri na mwenda ntujja kugiraho ompira agati ya civilians hamwe na UPDF aninjira echo bafande naza kukigambo ahabwenje ne participating omhuru nkeje ebirabiri na mwenda nyamitiyo barachishayi ayi turi kwija kuba turi cubanza so twenda tugireho ompira ebiro 29 kandi tugake tugirona na moonlight screening ningashi okuchebero kwa chamwazyo omukijungu ayi turi kumanya most of the times no mwanya gurugumwe amyanya risk then 30 tuzenyihanga ayi turi kwenda kuza hamwe na TV West na Radio West Vision Group yona entirely ukubasa kongera kwa amplifyinga iraka akurwanisa akakooko ka siriimu tujja kugirayo kutambura tugire kuzana ompira tusibe yizo baryona okubuhereza bwabusha omuringo gwona then tubanza cyo ku 12 niho turi kwija kwa turi nyamitiyo barachishayi tujja kugiraho ikiganiro cy'abashija tujja kugiraho obuhereza tujja kugiraho okugabeshagama okuchebera ko ka siriimu cervical cancer tugireho na mwabazyo tujja kugiraho ekiturukweta edutainment twinabeshongozi bingi munonga kandi nintekateka ngu it is going to be a free concert ekiturukora kugira ngo iminyeto minje base kugira vibe ebyamagara tubiteke mu vibe kwena kusikiriza eminyeto okuparticipatinga mu activities zitu hamwe no kutunga obuhereza bwe byamagara so partners twine bingi of course Vision Group mwe bari kutwereza omukono no gumana mukwatanisa hamwe nitwe UPDF is on board Blood Bank Red Cross taso na nebinde bitongore bingi Reproductive Health Uganda they are all on board kubasa kwereka ngu tugire mu component ya inclusion and coalition twantugamba akwati no kurwanisa akakooko ka siriimu. Okay. So aba Vision Group na nyongera kubebaza kumanimwe n'umugeta hari batahi banyu okubasa kurwanisa ebintu ebiri kuretera communities zitu zaguma nizigaruke nyuma muncherze ati ntambuce nzo wa afande no byakubanyoye nganarojire bijware binyerera hari so nteka tyangu nakakooko ka siriimu nako kine kubanuka batina anyway at the same time ninteka ngo byanyine byo kwerinda nebyo kwate mbundu nebyo kutambira ihango kutahirwa bazahambutse nabandi hatku kureba hanja ntatshi nubuhoro ninga hino rwagaba tushoborere turebe n'izira mukahi umukurwanisa akakooko ka siriimu we bari mnongo mutene kanisa wa program nyowe nanisha bangambe hokache waza kureba nka hati ya nka Uganda turi ngo mu miliyoni nk'imwe no bucweka nka bushatu abantu abarwira akakooko ka siriimu abace bize abamanyirwe ku rugero ha Ministry of Health Survey yes yibakozire 2020 ejo report negamba hari yabo as a highest percentage ikatwarwe minyeto eri hagati y'emyaka 20 kwika myaka 24 konke byo bakabacebira abantu ababire bine myaka 15 kwika myaka 89 yes ababo abachazara abachara active yes hatu waza kureba warebera ngaho ushanga ngo Uganda at large cyo think chamwe mu excluding UPDF members militants are part of what a part of the community and the population in Uganda so mweno ninyenda ngo twena tumanye
ngo turi part of this twena niturwanisa kintu eki kimwe. We don't work in isolation nk'abantu nanga twenka twine guidelines tukora biragiro bya Ministry of Health, so turi part of Ministry of Health. Okay. Yes. Nabone yanjira kuri yo munda na urawaje nyo konka ni nkora mu department eye byamagara then namnonga ombyaka koko ka SISIIMUKA. Do you have all those departments okomondo ko barracks na handi? Yeah, barracks ninza gamba harimo kenka hinkora. Nitwachira buryomwe ni rwaro. It is a health center for right now we are level a health center for to Kora. I think the management is trying to push it to a level of the hospital. Twine services zone, twine yo theater, twine yo maternity, abakazi nibija bazarirayo. Yes. Sure. Yes. Nanye common woman like can still buryomwe wena ni rwariro ni ryachira buryomwe wena. Ndaba muryango hati n'ukwasira mukono. Tina kukwata mukono. Okay. Akuba noza hirwaro kandi buri omwe ayine ayine right yo accessing achi ebyamagara. Echecho community yona. So mwenu nitwa izobe eryo eryekibanza nituza kuba tukwataniise nimwe nituza kufunaho nitwe tengitu to participating nitukora cervical cancer screening, twine HIV AIDS counseling testing services, and tuza kuba turyo muri za health talks, buri kimwe cyona irwariro kuri koroko kurugaho kaza refer ukafuna services obukaza ha council na ha UPDF nuko biri kandi nitwachira buri omwe. It is not limited to only forces. Okay. Yes. Hato yirehe byo bindebere general. Ebyo kushanga ngo Ministry of Health nega bibitire mutwane ubundi gizire etire hamarwaro nebindi. Imwe nka UPDF nkimwe. Yes. Hino murashitamere mukagire kimwateka mukatuteraho okuruga omuside yanyu mukamanya ngo echaza okureberera amagara gabanya Uganda. Ka UPDF. Echo mutane stare echikozwe nka UPDF ombyamagara. Yeah, now kanjire mbwenu of course nko kunagamba. Ntubasa kutakora nkito nka UPDF nkito akuba nko kunagamba tukaye kukorera nkito. We are not independent. Twine partners abakutamwe sente ukora. So shanga ngunu tukora na mayanja. Nubyo kubejima mayanja Memorial Foundation. Ntukora nabo, nitukora na Department of Defense of the American Embassy. Ntukora nabo. Ntukora na URS. Very many organizations zitukora nazo. Konkati nkajira tinka UPDF. Nkayonka tukakora pesi Uganda RTI very many organizations tukora nazo. Okay. Then tukora neza Uganda Management Institutes, tukora na IDI biona tukora hamwe na ndiziro shonda harikari yakana nkeji ka ulinzi yeah kashaworera abantu nano kuba kubasaka access. Yes. You never know to asa kuteka no mekitongore cha UPDF to tuza kuba open tubefitine motsko asa kushanga ubundi mwako kabasa kwanika kora kusirebye mu yo kushanga byija bifumucire. No ulinzi ni type ya condom kandi zituriyo distributinga no bwoko rwaha mpoka zanka kanjire kankwenke cyo kurebera nka kijungu ukaza biharwe ukaza ukoko nibazeta nizarwe mijina zakora norya yes rubiri mwe nabinja babetorire bona binja batwetorire aba clients bitu hakuruga patients bitu bona ahibakuruga ulinze riyo na wija hirwaro ekikuru no kugishaba wanogenda twine dispensing areas buri mwena nabasa ku accessing ulinzi akubani nabakwereka anti condom n'ekintu kimwe aha prevention strategy. So courage sie buri omwe noza kushanga ngo eminyeto ejeri sexually active wabalinda akubanu bakoreka itiza ati 99
percent Okutangira akakooko ka siriimu mbwenu twakora hecho kandi abantu nimbahamiza mu mwakozesa condoms hariho chances nke munonga zo kukwatwa nka sexually transmitted diseases ebyenkari n'abanyine STI tindagihe ndijo that is n'abanjire kondomu introducing risks zenda unwanted pregnancies kurota kwenda kugirenda ejejo nayo nekulinda then akakooko ka siriimu niko kakukirayo twena nko kubagamba twena turiyo nitugendera towards eliminating HIV by 2030. Yes. So mbwenu nabeshengereza mureke tukwataniise twena na community turwanise eji pandemic kuba n'ekintu cyango munonga. Yes. Kandi turachiwe twenka buri omwe wena ine kuba chip part of it. Okay. Itemye tontukundo ku discoveringa. Sakushanga kaurizi tinde iturakashangire kandi twenda kumanya nakakora kata. Tingmanya yizoberyo amazoba gakumurabe mu mukora outreaches. Mza kutwijanda ne box tweshuke tuze kureba ulinzi. Mazima ntukugireta ulinzi eri digital neshetinga uniform. Yes. Asham. It is very exciting. Yes. Nkamumura kurungi. Niwe nyine. Yes. Buri muhena kejo mbere mu akakoze se akagezeho akarebe ni karunje munonga ntuza kuba tukine aho rarebe tenti y'abasirikare nuza kashanga njani mbana mukagaba tukagaba tukesente buri kimwe cyo nizobe ryo eco kwenda ekiri baciruho kiri yabakiri free of charge. Okay, ulinzi is which language? Ulinzi ni Kiswahili. Then ito twaza kufita muri nyankore akokulinda protection protector kanga chomwe Emmanuel nani ndeba Emmanuel bwaribwa kwinta kwinterjectinga somewhere wano ndagamba kise ati nureba ko kwa no gamba byamagara hamwe n'eminyeto it becomes a bit interesting abo kuba eminyeto bantu shanka batabirumu konka ko kuba wakiraho bajya ngo this is a tent ushanga haza mu akahehe akacaca peer influence rekananye nchebeza and I think that is good kugira ngo tubase utilizing opportunity yonera kuberho umugisha gono gurije reka tubase gukoreza so omurgechi campaign ahora rebe ahora hurre sound yagambira niwe bo mu hari yabo abara participating kugira ngo base ku updating status yawe. I don't mean WhatsApp ni HIV status. Update your status then utandika urugendo orwe kwekuma washango HIV positive automatically we shall be working with government facilities as year round including na makenke kulinkinga abantu to care immediately umuntu acebeze agenda tandike mbazi kandi abasatani ko urugendo rw'amagarama urukutura n'amagarama runji nabwe n'ikindi cya kandi ngubuna nakugambire ati ntujya kugiraho talks ntujya kugira a match erukura mu town eyambarra kutanukira White House mpaka turi kuzanya mitiyobora chai so ni expecting aburi muntu wena kutwegitaho hamwe na nyihanga ebiro 30 yiturabe turi abantu tutambura nyihanga 30 yes na TV West then chibanza turugiye turi kuzanya mitiyobora cyo nozagarko oje tushoborere hoje agenda manyene ya 30 ne ya chibanza then after agena ituratore twaza kumburaho kake verified abo ko bantu batino butuma gw'abashubuzi turagaruke tutandikiraho katumure barunjimwe mutakarugaho turiyo tugaruka nabajenyi bitu tabarukayo iyo mnyano witu omukahumurako tukina abajenyi bitu aba Reach Hand Uganda hamwe n'aba UPDF kandi twena nshonga hanshongemwe eyakakooko ka siriimu itaba vision group turi party yechi itwe partneringa naba na nabanda abarengere kubagambira omukubasa kurwanisa akakooko ka siriimu mu ihanga kandi cyabanza cyo kweza ku 12 buri mwaka no kuijuka umunsi yona akakooko ka siriimu ehitwahika ehiturukuza ebitwine kubantu koraho Uganda itwentwenda by 2030 akakooko ka siriimu twe twakabinjira mu ihanga completely hatachirho ehikaba kubasa kuretwa niyeshonga abo ntitire mwagamani okubasa okarwanisa so twahika ahawoko so nakujizirenti we are combining a 16 days of activism and World AIDS Day kugira ngo emhunano yo maka einaka kwateka hango nakakooko ka siriimu so ncho turi kugira ngo tuza kutambura tukore turi kweta awareness walk tutambure tutere bandi na nebindi bingi munonga
konka kurebeka ngo twamanisa abantu omutubwe turukwirira okutunga obuhereza bwe byamagara aharusisira orusisira nakagambo kasere nja TV West niye karesre mpuri orusisira bwe byamagara and I think that is applicable company a camp umurujungu tucheta camp so ebiro 30 nakugambire twandutambura turukuza nyihanga nkibantu mansa ngo turiwe ntongera kumanisa abantu ahakikwatirine na emuhundano yo mumaka kandi hamwe no kutunga obuhereza hamwe rwansako kasirimu so meanwhile nija kuba haruna na ndijo activity eri kurwaninga bwizbwera on the same day okay. Twine teams mpango twine taso ne supporting area zone outreach zone nija kuone supporting home service provision so nababwizbwera mbija kuba barindu bakora on the same day of that year then on the main day ntwenda kugiraho ikiganiro cy'abashija men talk agineshonga yo kugira ngo how do we bring men on board akuganira eshonga zebyamagara obwiro bwinji abashara umucyara kabya tuze kucebeze no bushaja tiyoti nyinenda yugo kikayo umucyara yacebeza akako kasirimu akija umushija tebyo yine na nyingwe binyine ibyawe nibyo byanje so ntwenda ngo turebe how can men support their wives omukubasa kutungura omutindo gw'ebyamagara kandi itwe tuyine mu gaci nk'abashija okubasa kugeza twayongera so nchumasa ngo twija kushitamisa ina n'abashija bakuru political leaders to be in that kind of a dialogue yo kubasa kukingo bwongo tukareba what can work abashija mwenka abashija then dialogue zona ituraze hona dialogue zona zija kubanza gendo misho okuganira shunga keje aiturarunda n'abantu nteka kuganira nabo no kubasa kumanya the real issues agendebere advocacy direction kugira ngo ntumanya ebizibe bya ground kandi tubyanjurira abantu abakuru abari kubasa kucamu decision makers policy makers akwanjira kwa twine members of parliament twine local leaders kandi abo nubo ba custodians bo bushoborozi twantubyo mu policy formulation so nco turukwetagira ngo tube tugire byo biganiro okuyeshonga ahiziri aha ground no kuzisya abantu abakuru aha abantu baburijo bundi batakubasa question nco turukoresa ejo approach then of course tuja kwendera mu mwabazyo na entertainment so ntuza kuba twine cultural dancers musicians bitubaha aba Kampala ntuje ku bantu bashobora very soon za kutangurwaninga ibirango za byanohora abariyo kugira ngo abantu base kuba sure of the standard and quality ibarashanga indyamtiyobora kibanza cyo kwikomene kanamaza kutamu kamwatarwanirira mwe bare kurwanirira ihanga muri kutamwa kasente abantu bakagubamo nani nyenda nyetegereze kangariko wa madamu kubagamba okutambara itonono shangwe cyo mbwene cyo mukachimastaringa mu kintu mu PhD so nyenda nyetegereze izoberiyo iriyo kumacinga iriyo kutambara imwe namwija kuba muriho namwija kutambara nitwe namwija kutera banda abo kwantiteka teka ngebye kuba biri very interesting namba muri nitwe ningizoberiyo missed call mwebare munonga mama nkoko nagamba nanga nko twahambire ku rugo kutwatandika UPDF teriyonka tekora yonka so mwenu nkoko nabagambira nito turi part of this turi part of the community so nituza kutambura nimwe tuza kubaha bandi niyera beruho bandi neza ko ni timu yitu niyera beyine bandi twina abantu abo kutambura nito nabo abasirikare yes akuba twena no community emwe turiye kintu kimwe eimu yitu nemwe kurwanisa akakooko ka siriimu katurugeho kagende yego ni infections tizenda yes abakine bakagumye batakabaho kahaci abandi korabo kino kagumye tukereze jo positive living umanyo ko rature ukine kandi ukatura mu magara marunji tutakahereza abandi you know yes nito ni kuchi twena turi hamwe twina memwe turubamwe turi abantu bamwe okay nanye n'abantu ogaruko bongere kubagambira hira kugira ngo mayejumbiro muri yeki ecyaka koko ka siriimu ekitwabaho specific garuko bashoborere ngo nano wanyu nitwije yeturaguzayo tina gatereberisho ribi then garcho mwa Emmanuel owitu obuherezo butino mu UPDF buli rwaliro lyona lya UPDF ni nkobwa health facilities ezindi
omukazi ayinenda nafuna buli kahereza kona na walemwa twine theater. Yes. Icho kintu kimwe. Noza kufuna package yona kuruga hakuzara kuhika buli kimwe cyona ekiriyo mu marwalira gandi UPDF ekine. Obane cervical cancer screening nitugikora aha mukazi. Yes. HIV netwere buli mubazi gwena tugwine nkoko ganda marwaliro gakozere gari. Ninyisha ya unayendera anytime ningana muzakumbuza wewe unasema nini irwaliro shanankezo there are special clinics za HIV special clinics of course ko kwikaho bakwegesa bakugambira obwiro bushemere kuba nokora ki noyiziramu nobo kuzo mu maternity nobo kuzankahi mwana buli kimwe cyona twine OPD nkabandi buli kimwe kandi ninyenda ngumbagambire population empango abantu bona butwina binji ni civilians actually waza kureba noreba nka 60 to 70% ni civilians zaba kukimanya abantu bakakimanyira so wahurira byakuteganisa ija. Yes. Okay. Yes. Emmanuel. Tugambo twitu twahamuhera turiyo ntendera. Nenda kutwara umugisho gusima abantu bona abatujoiningireho omurege campaign kandi nangwa ndo kutandikana na local government zones around Rompa district local government, Mbara district, Mbara city abunuba kwija hosting hano ya Isinjo district because also stretching there we are supporting them. And nana other implementing partners Ekitongore birumunka nka Red Cross, they will be on board, Uganda Blood Bank, Ekitongore nkataso Reproductive Health Uganda, nanabandi kandi ngarake sime na Vision Group abo kubasa kutwegita abo kubimwete muri bo buhereza bwe byamagara konko kwegita ha campaign cage never sacrifice mpango okugira ngo nimumbase kongeraho itafari na mnonga abukwati no kurwanisa akakooko siriimu kandi gakenzimena na youth councils itwenkarisha hani tukora hamwe n'emyeto tuso tukabasa kukora in isolation tukabasa kukora tutine tukasiga nyuma youth council structures. For example, Wampara, they are part of us. Emyeto youth leaders, they are mobilizing for the activity. Echo nakabonero kamoko kwereka ngu emyeto nito turukura kugira ngo reka twekwatiremu nikikwataho abo kwasa kuhindura emiturire. Research nereka ngo akakooko siriimu nikiyonjira kanya omyeto ngoku afande yaba yatugambire. So one of the structures nzegitamu, I think we should appreciate that okubasa kumobilizingira activities zone. Nishabangu abantu twena reka twejumbiro muri yeje hururu hakiro muri yeje campaign ni ujiro tini nanyice nakoraho nyonko muntu. It can be nyonko muziye naco muntu agaraka maybe nyongereho akiri tutagaraka kuyomba hamwe n'abana bakutureba ubugire ati nyonko muntu naco mu kujya mbase kwecebeza manyamagara ganje kukugemerira ninga shujire ati nyowe naco mu kuhindura emicwe what you call behavior change kubasa kuhindura emicwe n'emitwarize yanje ombikwatiriine na no kwekuma ukutagarika okutera okugendereryo so kugira ngo tubase kongera akunyweza okwerinda okumara akakooko siriimu kutwa twarebere by 2040 chukumanisa ngo abantu bona bakutera akakooko siriimu bako bataruno. But how can we support them? Abakine bature nako babase kusuppressinga kugira ngo tubacho basa kuturra but at that level kanda bi abatakine bo tukayirinda tutakorebeka ngo tubasa kutunga. I was in a school na ba challenged kushanga ngo umuntu nakwate mbazi omushomeso makari ati tukirininga dormitories abana bahumwire atuza kushanga mu dormitory koshanga harimo packet ningashi akacebe ka so chumasa ngo harona abana bishomero abakugenda embaza hishomero achika hishomero due to stigma pressure what embaza yanga kujumera ajibika kandi cyo kiri kumuteka risk mpango munonga. So nishabangu reka bazire tubase kwejumbire mu kwirira hina abana bitu tubamanye tubegese kandi tubase kwekuma tubebyo kureberaho ombugeje campaign obundi tukagira okutwabasa kumaraho akakooko siriimu by 2030. I know Kati. Yeah. I know Kati. I think I'm glad kugira ngo atobase kuchikwata. Yeah. I know Kati nchumanisa ngo hati ni imanya. I know now. Now I know. So nyokunda abe ni imanya, what about you? So can you go and update your status?
niyo nubasa kugenda updating ni weyemanye period baho tamanyire nori nka kutambura mu kongera kutomera exactly no basa kutomera babari mnongo mwa Emmanuel babari afande twahurira je ukubataya isa kandi yesigangwa bantaheraho barache so interesting na habwecho nimwe nimbeta na rukundo mpango umutaka asigarayo aganamagara gate kanda hatari magara chimanyisa gunamagana tugaroho so banzo tambira magara then bone korera amagana uko twahenderera aha twakwakira muze ibitsintsino program ya SISIIMUKA ninkushaba ngo takarugaho gomanito